Ka tlhamalalo go tswa mo SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg, re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. Re iketle mmogo ka tshedimosetso. We've got a draft which we think can unite all of us, and then we pass the budget, taking into consideration as well the issues that have been raised by other political parties. Mo kgasong eno, re utlwa fa ANC le DA di na le maikutlo a farologaneng ka ga go atlanegisiwa ga tekanyetsokabo e e rebotsweng kgwedi e e fetileng. There a decrease from 91.5 to 85.8, reflecting a lower consumption. SARS e itsisitse fa e kokoantse diranta di le 1.855 trillion. Mothoetsho Madume wa amogetswe mo kgasong ya rona ya dikgang tsa Setswana. Tla re diale. ANC le DA di na le maikutlo a farologaneng ka ga go atlanegisiwa ga tekanyetsokabo e e rebotsweng ke tona ya matlotlo Enoch Godongwana kgwedi e e fetileng. Action SA le ANC di bonala di ka nna le tumalano, mme le fa go ntse jalo, tumalano eo e ka lebisa kwa go phimolweng ga koketso ya lekgetho la badirisi. We've got a draft which we think can unite all of us, and then we pass the budget, taking into consideration as well the issues that have been raised by other political parties. Ditherisano malebana le go amogelwa ga tekanyetsokabo di tsweletse le mororo makoko a ANC le DA a reteletswe ke go fitlhelela tumalano. Jaanong ANC e buisana le makoko a mannye le makoko a iseng karolo ya puso ya motlhakanelwa go lopa ke monokeng gore e tle e kgone go fitisa tekanyetsokabo. There's been overzealousness to say that ANC have reached an agreement with the DA. We don't have an agreement. We've been engaging on their issues that they've put across. But to suggest that there is an agreement between us and them is not correct. We've been engaging everybody in the GNU, including the DA. DA have had a catalogue of issues, and they shift from time to time from one position to the other. And it's difficult when you are in negotiations and people leak to the media. We need to pass the budget for the sake of South Africa, but at the same time, we need to be alive and talk to others. Mbalula o dumela gore ba gaufi le go fitlhelela tumalano le makoko a mangwe a dipolotiki. Malebana le DA, ANC ya re DA e tlile go di gama e sa di tlhapela fa entse e tsweletse go gana go voutela tekanyetsokabo. If you engage with this process on the basis of political scoring, and then it may lead to situations where in which GNU itself at the ultimate, given the outcome, have to be reconfigured. ANC le EFF di simolola go buisana mabapi le puo ya tekanyetsokabo, mme makoko ka bobedi a na le ditopo tsa ona. Tshitsinyo e dirilwe malebana le go okediwa ga lekgetho la badirisi kana VAT e santse e le ntlha e tshwenyang, le fa go le jalo ANC e santse e ikaeletse go buisana le bao ba nang le kgatlhego. Re sa le fo ditherisano tse di ka ga morero ono magareng ga mopresidente Cyril Ramaphosa le moeteledipele wa DA John Steenhuisen morago ga gore di tsweletse morago ga gore e diretele. Seno ke jaaka letlha la bofelo la vote ya tekanyetsokabo e ka ga morero ono wa tekanyetsokabo ya 2025 le 2026 e le ka moso. Koketso ya lekgetho ya diperesente di le 5 e tsitsintsweng ke tona ya matlole Enoch Godongwana e santse e le kgang e makoko a sepolotiki a sa kgoneng go dumalana ka yona. Kopano ga ga moeteledipele wa DA John Steenhuisen le mopresidente Cyril Ramaphosa e solofetse go fedisa tsitsipano tebang le morero o. Fa ne a bua mo mafaratlhatlheng a bobega dikgang mosong wa gompieno, Steenhuisen o tlhalositse fa ANC le DA di paletswe ke go fitlhelela tumalano, mme a re ANC e ganne go konosetsa tumalano go tokafatsa kgolo le tiriso ya madi. This refusal from the ANC to agree to reasonable politically neutral measures
I have now been mandated to go into this committee and amend the fiscal framework such that there will be no VAT increases. Kgabagare makoko a sepolotiki a farologaneng a ntse le maikutlo a farologaneng, mangwe a dumalana le tekanyetsokabo fa mangwe a sa dumalane le yone. Umkhonto weSizwe, as a pro-poor party, rejects and will continue to reject any VAT increase, incremental or not. Instead, we say as Umkhonto weSizwe that there should be an introduction of the wealth tax, there should be an increase in corporate tax, there should be a review and even criminality charges brought against those that led to the 120 billion rand of fruitless and wasteful expenditure in government. The IFP does not support the ANC on VAT. We are following our logic. When you look at the budget, I said even in my address there, the economy of South Africa has been stagnant for many years. There is no way of a quick growth of the economy. If you want to have a resource, it's either you go and borrow. The ministers were also consulted on the budgets for their departments. Therefore, it's a GNU budget. It's not an ANC budget. And as the Patriotic Alliance, we will be supporting the budget. Members of Parliament, including our cabinet member, the Minister Gayton McKenzie, will all support the budget fully. Action SA concluded the meeting with the ANC on the understanding that the ANC would support no tax increases. However, we do recognize that it is the ANC's prerogative to conclude a deal with other parties within or outside the GNU. Action SA remains resolute. We will not accept any tax increases. Le mororo go santse go le bokete go dumalana ka tekanyetsokabo ya 2025 le 2026. Tsholofelo ke gore makoko a sepolotiki a tla fitlhelela tumalano ya tekanyetsokabo go ya ka dikgatlhegelo tsa maAforika Borwa. Mothoetso re santse re le mmogo go ntse le boikuelo jwa gore lefapha la thuto le sekaseke badiri botlhe mo bodirelong jwa thuto. Seno se tlhageletse kwa mogwantong wa Free State o ikuelang gore bosiamisi bo diragadiwe o neng o tswa kwa Hoffman Square go leba kwa kagong ya Fidel Castro kwa dikantorong tsa lefapha la thuto kwa Bloemfontein. Thologelo e kwa godimo e ne e emisitse pharakano tsi mo toropong ya Bloemfontein kwa Free State. Baagi ba ne ba bontsha ke monokeng go matlhotlhapelo a morutwana wa kwa Kapa Botlhaba. Go be go afa morutwana yo wa dingwaga di le 7 a beteletswe ka nako ya fane a emetse sepalangwa morago ga sekolo ka diphalane ngwagola. Mogwanto e ne le wa gore go ntse go lekane. Ba re ba tshengwa ke ka mokgwa o molao palelwang ke go sireletsa bana ka teng. Rona re le bomme ba buang basadi re motlotlo ka ntwe re boneng bana ba rona ba ba rwetsana le bana ba rona ba ba shimane ntwe ba yentseng tsatsing la ka jeno ka o bontsha lerato ho Qwekwe gore re na le wena Qwekwe la o le hole Eastern Cape re a leboha. Lefapha la thuto ya motheo kwa Free State lare le sopo sengwe le mogwanto o. We stand against all forms of GBV. The school, like I said, is a microcosm of society. It gives us a good platform to ensure that we entrench values and we want societal involvement in all matters that involve education. As you see here, the state is the upper guardian of all minors. To us, this is really a crime against the state. The child in the Eastern Cape is also my child because we are actually a community that is premised on values and that is premised on ensuring that we create safe havens and safe spaces for our learners. Mogwanto o fedile sentle mme lefapha le solofeditse go tsibogela ditopo tsa badira ditshupetso. Re sa le foo, baithuti ba mekgatlo e farologaneng kwa University ya Northwest kwa Mahikeng ba tlotse ba emekantswe le lengwe le go neelana ka memorandum wa ditopo tsa bona go lefapha la thuto la province. We will not accept these perpetrators who are using their power to abuse our learners at all times. We don't care whether we are white, we don't care whether we are black, we don't care whether they are pink. Any perpetrator who's going to abuse our children should be held accountable. Number 1, a detailed plan for arrest and prosecution. Number 2, we demand a comprehensive outline of support services. Number 3, timeline for independent and investigation. Memorandum o amogetswe ke bothati.
Because you have stated the number of days that we must take to respond to you, we will deliver the message to the Honorable MEC as well as the acting head of department. Bothati bo neetswe malatsi a le 14 gore bo butse bogile. Khabagare makgolokgolo a baagi ba Mpumalanga a tlhotse a gwantetse kokoanope molao kwa Mbombela ba ikuela gore bosiamisi bo diragadiwe tebang le petelelo ya mosetsana wa dingwaga di le 7 wa kwa Matatiele kwa Kapa Botlhaba. Memorandum o neetswe mokhuduthamaga wa thuto Kathy Dlamini le mokhuduthamaga wa tshireletsego ya baagi. A memorandum that touches on every victim of rape that we have in this country. It is enough. We have been quiet for so long. People are being silenced. Some, their lives are being taken for nothing. And no one is coming out. No one is rescuing us. Gareng ga ba dira ditshupetso go ne go na le mosetsana wa dingwaga di le 15 yo le ene a begang fa a beteletswe ke mogokgo wa sekolo. Sepodisi se totobaditse fa se santse se tsweletse ka dipatlisiso. Mekgatlo e sa direng lotseno kwa Kimberley e samaganeng le dikgetsi tsa tirisodikgoka ya bong e ikuela gore go batlisisiwe maitsholo a baatlhodi ba kgotlatshekelo ya Northern Cape ba ba latofatsa ka go ikaba ka letlhakore le go itshela moruto tsididi mo dikgetsing tse di akaretsang borra dipolotiki le batlhankela bagolo ba puso kwa profenseng eo. Mekgatlo ena ya basadi e re ha e kgotsofatswe ke boitshwaro ba bang ba baahlodi lekgotleng le phameng la dinyewe Northern Cape. Mekgatlo e qosa baahlodi ka ho ba le tshekamelo dinyeweng tsa tlhekefetso ya basadi tse etswang ke bahlanka ba mmuso ba maemong a phahameng. Mokgatlo ona o kgahlano le tlhekefetso ya bana le basadi o ile wa etella pele mehwanto e mmalwa kgahlano le e mong wa balaodi ya neng a qoswa ka tlhekefetso ka tsela ya motabo lefapheng la thuto. We are alleging a number of atrocities that are being covered by our institutional courts of justice. So we cannot have a situation where the people that are supposed to support, assist, and administer justice for us as the people, we cannot have allegations running around them, clouds, dark clouds hanging over their heads. Mokgatlo o boetse o tseka hore ho thakgolwe diphuputso hore ke hobaneng tse ding tsa dinyewe tsa tlhekatlheko di sa bone tjhabo ya letsatsi. We want a proper investigation to be done to the alleged atrocities that they put our people through. Komishene ya ditshebeletso tsa toka e re ditlaleho tsa mokgatlo wa Women Waging War ha di na nnete mme di hloka motheo. Komishene e re ha ho moahlodi ya shebaneng ka ho qolleha dinyewe kgahlano le baqosuwa mme e re moahlodi ofe kapa ofe ya amehang ketsong tsa bobodu o tla qoswa hanghang mme a tloswe maemong a hae. JSC e re mekga e sa etseng phaello e latele metjha e nepaetseng ya ho tletleba. Thabiso Khadebe, ditaba tsa SABC, Kimberley. Motho re bua ka dikgang tse di monate tsa gore bakgwetsi ba tlile go imologa go simolola ka moso. Lefapha la diminerale la re tlhwatlhwa ya lookwane la 93 le 95 e tlile go fokotsega ka disente di le 58 le di le 72 ka go farologana. Ya diesel e tlile go fokotsega ka magareng ga disente di le 83 le 85 litara. Fa parafene e tla fokotsega ka diranta di le tota ka ranta le sente di le 14 litara. Mokomishenara wa SARS Edward Kisveter o itsisitse gore go simolola bosigo gare maabane SARS e kokoantse diranta di le 1.855 trillion. Tona ya matlotlo Enoch Godongwana o ne a fopholetsa gore SARS e tlile go kokwana lotseno le le kwa tlase ga diranta di le 1.85 trillion fa re bola tekanyetso kabo ya gagwe kgwedi e fetileng. Kiswita o kaile gore ba kokwantse lekgetho le le fetang le baneng ba le solofetse mo maemong a ikonomi ao a kaileng ile a popota. Lekgetho la dituelo le le kokwantseng ke dibilione di le 733 e leng koketsego ya diperesente di le 12.6 go feta ngwaga o fetileng. Lekgetho la ditlamo ke diranta di le dibilione di le 323 mme la oketsega ka diperesente di le 2.0 fa lekgetho la badirisi kana VAT e le 458 billion e leng koketsego ya diperesente di le 2.3 fa go bapisiwa le ngwaga o fetileng.
Le fa go ntse jalo, madi a kgobokantsweng go tswa lekgethong la lookwane a fokotsegile mo ngwageng wa 2024-2025. Fuel levy, we see there a decrease from 91.5 to 85.8, reflecting a lower consumption due to an improved electricity production, but also a shift from using diesel as an alternative fuel for electricity towards rooftop solar. So positive for the economy, not so good for tax collection. Kiswita o gateletse botlhokwa jwa seabe sa badiri ba le 13,000 ba SARS malebana le go dira tiro ya bone go kokoanya lotseno. O tlaleleditse ka gore bontsi jwa dikatlanegiso tsa khomišene ya lekgetho ya Nugent di diragaditswe go tokafatsa tiro le serodimo sa SARS. O tlhalositse gore fa e sale ka 2019 go fitlha ga jaana go nnile le kgatelopele e tona mo go ikobeleng lekgetho, mme se se botlhokwa le go feta ke gore baagi ba tshepa setheo seno, mme boruni jwa setheo seno bo bontshitse fa e le jo bo siameng. So we are very pleased to say that in 2022 through to the 2019 through to the current year, SARS has very proudly not only achieved an unqualified report, but in the last 3 years a clean audit report. Se se itumedisang ke gore mokomišenara o begile fa SARS e kgobakantse diranta di le dibilione di le 12 tsa makgetho ka ntlha ya gore baduela lekgetho ba ne ba dirisa bontlhabongwe jwa madi a bone go latela thulaganyo e ntšha ya dipenšene e itsegeng jaaka two-pot system. 2.8 million taxpayers who in the last financial year submitted an application for a directive. We were able to issue directives to just over 2.5 million, which is related to almost 2.7 million taxpayers, and allowing an amount of 47.7 billion rand to flow back into the economy. Kiswita o begile gore bontsi jwa madi bo duetse ke baduela lekgetho ba letseno le le fa gare ka ntlha ya dikopo tsa bone go tswa go thulaganyo e ntšha ya letlole la dipenšene. O boeleditse ntlhakemo ya gagwe ya gore go botoka go beeletsa mo bokgoning jwa SARS gore e tle e kgone go kgobokanya lekgetho go na le go batla go oketsa lekgetho go ya pele. Lefapha la Thuto kwa Limpopo le fetilwe ke letlha la bofelo la Mopitlwa le malatsi a le 31 le le laetsweng ke kgotlatshekelo kwa Polokwane go khutlisa tiriso ya matlwana boithusetso a mesima. Lefapha le konosetsa kago ya matlwana boithusetso a babalesegileng kwa dikolong di le mmalwa tse di setseng. Ba lelapa la morutwana wa dingwaga di le 5 Michael Komape yo a tlhokafetseng morago ga go wela mo ntlwana boithusetso ya mosima kwa sekolong sa Mahlodimela kwa Chebeng ba santse ba utlwa botlhoko morago ga dingwaga di le 10. Rre wa gagwe James Komape o rotloeditse Lefapha la Thuto ya Motheo go fedisa matlwana boithusetso a mesima gore matshelo a barutwana botlhe a bolokege kwa dikolong tse ka fa tlase ga puso. Se se tlhaetseng Michael se ile sa re koša botlhoko re le family. Jale ntwela a re nyako e bona gape e tswelela e tlhaela ngwana mongwe gape mo dikolong tse e le gore ke dikolo tsa government gore re išane le bona court re išane le bona ka taba gore re nyako gore ntwe se ka thwa e sa tlhaga. Ba mokgatlho wa Section 27 ba dirisa app e bidiwang Michael Komape Sanitation Progress Monitor ka maitlhomo a go ela tlhoko kgatelopele e e fitlhetsweng go samagana le mathata a kheleloleswe kwa dikolong ka go ya matlwana boithusetso kwa dikolong tse mmalwa e saletse morago. In the worst cases, we've seen schools where construction hasn't even started yet, and schools have been provided with mobile toilets, which are in a really, really deplorable condition. We have seen schools where over 1,000 learners are only able to use 8 mobile toilets. Lefapha la Thuto la re le reteletswe ke go obamela nako e e beilweng ke kgotlatshekelo ya Polokwane. E fela lefapha la re go dirilwe kgatelopele malebana le go fedisa matlwana boithusetso a mesima kwa dikolong. As the department, we've been updating the court from time to time because we were directed to deal with priority list number 1. There were issues that we have raised with the court that caused the delays, but we are here today to confirm that we have moved and we are happy with the progress that we have made so far. Tona ya Lefapha la Thuto ya Motheo Siviwe Gwagube o tlile go etela province ka la botlhano kwa Vembe go lekola seemo
ke Katlego Nyoni wa dikgang tsa SABC Polokwane. Mamelodi Sundowns e fentse Esperance Tunis ya kwa Tunisia ka 1-0 mo legatong la ntlha la di-quarterfinale tsa CAF Champions League kwa Loftus Versfeld Stadium kwa Pretoria thapama eno. Phenyo eno e tokafatsa ditšhono tsa Sundowns tsa go ka fitlhelela sekamakgaolakgang sa kgaisano eno ya kgwele ya dinao ya Aforika. Mo motshamekong o mongwe wa legato la ntlha la di-quarterfinale tsa CAF Champions League, Orlando Pirates e thulana le MC Alger, mme motshameko o tla simolola ka ura borobongwe kwa Algeria. Motwetso di ne di le kalo tsa segonjono ga se latelang ke Sepedi ka moso mo SABC 2 le SABC le hae. Ga jana ke go tlogela le boinelo mo lebimang ka tsa maemo a bosa go fitlha re kopana gape mo nakong e tlang. Sala sentle. Ke leboga ke adimile ke le dumedise babogedi ko gae a re lebelele maemo a bosa bosigo jo fa re lebelela mo bogare jwa naga go tla nna le pula diperesente di le 60 fa re lebelela le karolo ya lebopo go tla nna le gone go nna le dipula le bophirima jwa naga tla nna le gone go aparelwa ke pula diperesente di le 30 ka moso dipula di na le gone go tswelela mo karolong ya Gauteng go ralala karolo ya KwaZulu-Natal fa re lebelela mo bogare jwa naga tla nna le gone go aparelwa ke moane go ralala bokone le bophirima jwa naga mme fa re lebelela ko karolong ya Kapa e tla nna le gone go nna le diphefo ba maemo a bosa ba re tsibusa ka dipula tsa matla ka dibe mo bogare jwa naga go ralala karolo ya bokone bophirima go a mo karolong ya Free State mme bontsi jwa naga bo tla nna le gone go apoga ka moso dipula tsa matla ka dibe di na le gone go tswelela mo karolong ya Limpopo Mpumalanga go ya ko karolong ya Gauteng fa re lebela di-temperature tsa rona Gauteng lebega itekanetse fa re lebela Pretoria ka digata di le 15 go a go di le 24 Johannesburg ka digata di le 13 go a go di le 22 fa re lebela Limpopo mo profenseng go tla nna le pula Polokwane ka digata di le 15 go a go di le 26 Mokopane ka digata di le 17 go a go di le 29 Mpumalanga fa re lebelela ko Middleburg ka digata di le 14 go a go di le 24 Mkhondo ka digata di le 13 go a go le 23 fa re lebelela kwa Zulu-Natal mo profenseng go tla nna le pula fa re lebelela Ulundi ka digata di le 18 go a go di le 22 Pietermaritzburg ka digata di le 15 go a go di le 19 Province ya Eastern Cape mo profenseng go tla nna le masarasara na pula Komane ka digata di le 13 go a go di le 19 kwa Nontjoli ka digata di le 12 go a go di le 20 re lebala Gqeberha ka digata di le 15 go a go di le 23 Western Cape bophirima jwa province bo tla nna le gone go nna le tlhabo ya letsatsi Beaufort West ka digata di le 14 go a go di le 24 Worcester ka digata di le 16 go a go di le 25 Northern Cape le teng mo profenseng bophirima bo tla nna le gone go nna le tlhabo ya letsatsi Springbok ka digata di le 13 go a go di le 29 Sutherland ka digata di le 5 go a go di le 24 fa re lebela Free State go tla nna le pula mo profenseng Fixburg ka digata di le 12 go a go di le 20 Wepener ka digata di le 13 go a go di le 22 re bela Sasolburg ka digata di le 15 go a go di le 24 fa re lebela Bokone bophirima Mahikeng ka digata di le 17 go a go di le 25 fa re bela mo Potchefstroom ka digata di le 15 go a go di le 23 Taung ka digata di le 15 go a go di le 25 re bela mo Swaziland le teng ka digata di le 15 go a go di le 24 mo gaetse maemo a bosa felela fano a re kopane gape mo nakong e tlang